Сәлем достар, бүгін біз видео бастамастан бұрын Monster Crane Horror'ды ойнаймыз, ал біз бастаймыз. Мына жерге қарашы, мынау не? Опа, портал. О, қалай, ебай деп отыр. Не соншама шошып тұрсың? Не ойнаймыз бүгін, не? Бұл қандай портал? Ай, я в туалет. Ай, мама, көмектесіңдерші. Ай, ебай. Ай, мен ғана қалдым ғой. Ай, мен ғана қалдым. Ай, я скажу. Не. Бәрі намазыңдар ма? Иә, дайынбыз. Жөн түсіп кеттік. Қандай? Қорқтым. Емінші. Картаны түсініп алайық. Бұл жерге кіріңіздер, әппесе өлтіреміз. Не? Бұл хауыздан шығып кету керек дейді. Мәссаған қорқыныш деген. Кірғаны. Мама! Мен қорқып тұрған жоқпын ғой. Ең бірінші бастап кететін зомби сен. Неге мен бірінші? Айтсайшы. Барым келмей тұр. Бар демей саған не? Сен не күркірей болып тұрсың ба? Йо, сен күліп тұр мен. Барсайшы сен не? Күресің ба? Бар демей саған. Басын істемей ма сен не? Барсайшы, ха-ха-ха-ха-ха. Не істеп отыр албер хоррор ебе. Бар деймін зомби. Жоқ. Бот жауыт. Ой-ой-ой. Деген жинау. Саған. Опа көрдім сен. Не? Өлетіндер келсін. Еді? Не? Не? Мама. Топас бұл жерде кім бар? Бұл жерде кім бар? Так. Оған тас. Кетен құрсыншы. Кетті ма? Не? Құдақ басқа аштым мен.
Yaftavarot bergel olman. Kurt oyna. Boş. Niye? Aha, kaçtan sonra? Havasın. Sürpriz ne? Mena. Ay bildim. Sağ ol etsen. Bugün ister misin? Mesela. Kop. Ber var. Kavuşa kuat ki. Güneşim yuttan aşağı. Bugün ister misin? Bazım. Uyaftıvarıt. Kavaysa de. Minatım kıslet. Şunç. Bütün vaktar verim okudum da. Ne? Mena. Baz. Minisim orada. Ateş, minisim. Mesela. Sevgi. Mesela. Geldi mi? Geldi. Havaysın. Kişiniz. Kavursun. Giden kişi. Ay. Min baravam verdin. Ne? Kanmay hayatkan. Tamam olur mu evde mi? Yapışım ettirne mi? Aç tabi. Man. Mesela ne diyen konusuna. Böyle basım ork bitti. Sabal. Böyle. Ne diyeyim tamam. Bir. Mikroşumandır. Ne? Kembar işte. Mesela. Sıkıntı var. Nasıl etkin olsun? Tak politik varken. Yaşım çok. Oy, eftuvar. Kaygıttım. Gittin yazıldı. Kaçtım. Kaçtım. Oy, eftuvar bir gel. Niye acıdı? Açtım aç. Mesela.
Birga eləyək, birga eləyək. Başlıca kabarama son görürüz. Beraber orp gidelim. Sonmayın dostlar. Bugünkü bağlamamız ayaktadır. Koş savunsun.